Amahoro y'Imana reka nongere mbasuse kandi mbahe ikaze mu makuru atandukanye tubategurira hano kuri Iris TV yabategurira no makuru kandi ugiye kubagezaho ni Jado Tuyishime. Reka rero turebe zimwe mu ngingo z'ingenzi turi bwibandeho muri aya makuru nyuma yuko umusizi Bahati aburi urengero n'igihe kirekire mu cyumweru gishize polisi y'u Rwanda yatangaje yuko bagiye gushyira hanze ibyavuye mu iperereza kwiburirwa irengero rye. Umusizi rero Bahati baje gutangaza yuko yari yarerekeje cyangwa se yahungiye mu gihugu cya Uganda akakirwa n'inzego z'ubuyobozi muri kino gihugu ndetse ko yakoranaga n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yanahabwaga n'amafaranga menshi n'abarimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Bubiligi. Byinshi birambuye kuri iyi nkuru twayibateguriye ni mu kanya. Hanyuma twerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDLR irakana yivuye inyuma iherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko yabifatanya na ADF ishinzwe kuba ari umutwe w'iterabwoba mu kuba bahungabanya akarere muri rusange. Byinshi birambuye nabyo twayibakusanyirije muri aya makuru. Hanyuma rero iyindi nkuru ni turi bugarukeho nuko mu gihugu cy'u Faransa bafashe umwanzuro wo guhagarika urubanza ruregwamo cyangwa se rukurikirana abakekwaga ko bagize uruhare mu iraswa ry'indege ya Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda mbere y'igihumbi 1994. Iki ni ikirego cyatangijwe na Jean Louis Bruguière mu gihumbi 1998 bikaba rero byateshejwe agaciro ndetse kikaba cyahagaritswe. Leta y'u Rwanda by'umwihariko umuvugizi wayo Yolanda Makuru n'umuvugizi wungirije bose bagize icyo batangaza kuri iyo nkuru. Hanyuma rero reka tugaruke ku buryo bwimbitse mu kanya kuri izi inkuru zose. Nabashimire mwese mwahisemo kudukurikirana nabashishikariza kubana natwe mu makuru atandukanye ndetse n'ibiganiro tubategura hano kuri Iris TV byose ku buryo bwimbitse rero ni mu kanya. Tugaruke ku buryo bwimbitse muri aya makuru nkuko yose na yabateguriye. Hanyuma reka mbanze mbashishikarize gukomeza gukurikira ibiganiro byacu aho umanuka gatoya handitse subscribe mu magambo atukura ukabanza ukakanda ukinjira mu bantu badukurikira mu buryo bworoshye ndetse banabona inkuru zacu mu bambere. Ku buryo bwimbitse rero muri aya makuru reka duhere ku nkuru ya Bahati Innocent umusizi wabaye ikimenyabuzano ku butaka bw'u Rwanda. Uyu musizi yaburiye urengero mu ntangiriro za 2021 ndetse impapuro nyinshi zagiye zandikira Leta y'u Rwanda ngo batange byinshi bitandukanye kwiburirwa irengero ry'uyu musore. Hanyuma RIB yakoze iperereza ryimbitse ndetse byarivuyemo byatangajwe uyu munsi. Byose ni mu buryo burambuye nkuko nabibateguriye. Nibuhaje usangayo nkasobanyu aho gusanga ntacyo mu gipana. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Dr Murangira Thierry yemeje ko umusizi Bahati Innocent umaze umwaka buri urengero yahungiye mu gihugu cya Uganda. Dr Murangira yasobanuriye Tarifa ko ubwamenyeshwaga ko Bahati yabuze hari ku itariki ya 9 Gashyantare 2021 yatangiye gukora iperereza ishakisha muri kasho zayo zose iramubura. Ngo yabajije nabo mu muryango we bamwe na bamwe basangiye muri hoteli ya Nyanza Heritage ku munsi yaburiyeho bayibwira ko batazi aho aherereye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ruvuga ko rwamenye amakuru yuko Bahati yarafite nimero za telefone zo muri Uganda ndetse ngo hari n'ubwo yajyaga muri kino gihugu gihana imbibi n'u Rwanda anyuze mu nzira zitemewe n'amategeko y'u Rwanda gakaba yarajyaga guhura nabo mu nzego z'umutekano za kino gihugu ndetse n'abarwanya Leta y'u Rwanda muri rusange. Dr Murangira yasobanuye ko kandi Bahati yakoranaga n'abandi b'imitwe irwanya u Rwanda bakorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi. Yongera ko kandi bamuhaga inkunga y'amafaranga menshi. Umuvugizi wa RIB yatangaje ko icyo urwego rutaramenya niba kuko Bahati abakiri mu gihugu cya Uganda. Ati ntago twakwemeza niba koko akiri muri Uganda cyangwa se yaragiye mu kindi gihugu ariko byibuze ntabwo ari mu Rwanda. RIB kandi itangaje ibyavuye mu iperereza kwizimira rya Bahati nyuma y'icyumweru bisezeranyije abanyarwanda ndetse n'abari hirya no hino ku isi muri rusange. Ni nyuma ho kandi abanditsi bakomeye ku isi barenga 100 bari barandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gukurikirana ikibazo cy'uyu musizi.
tuvuye kuri inkuru kandi katwerekeze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe witwaje intwaro warizwe mu mashyamba ya Kongo ndetse wanatsinzwe na FPR Inkotanyi mu 1994 wahakanye wivuye inyuma iherutse kuvugwa na Perezida wa Republika y'u Rwanda ubwo barimo barahira bamwe mu bayobozi bashya binjiye muri guverinoma. Yagarutse kuri uyu mutwe anavuga yuko ibyabo byarananye kubera benshi bawufasha ndetse n'ibyagiye bitangwa nibikoreshwa uko byari bikwiye, akanushinja kuba ufatanya na ADF n'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda, unashinjwa kuba ari umutwe w'iterabwoba. Byinshi rero birambuye ku byatangajwe n'uyu mutwe nabyo twabigarutseho muri iyi nkuru, reka tubigarukeho ku buryo bwimbitse. Umutwe wa FDLR wahakanye wivuye inyuma iby'imikorere ishobora kuba hagati yawo ndetse na ADF nk'uko biruka gutangazwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, uvuga ko nta masezerano ugirana n'ibyihebe. Uyu mutwe kandi wasubizaga ku byo heruka gutangazwaho na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yaramaze kwakira indahiro z'abaminisitiri baheruka kwinjira muri guverinoma ku itariki ya 8 Gashyantare. Perezida w'u Rwanda ubwo yaramaze kwakira indahiro z'abantu bayobozi bombi yanaboneyeho kugaragaza uko umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu bituranye umeze. Yavuze ko ku ruhande rw'u Burundi na Uganda ibintu biri mu nzira nziza, gusa ku ruhande rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikaba bikomeje kuba birebire kubera umwanzi w'u Rwanda umaze imyaka irenga 25 afite ibirindiro mu mashyamba ya kino gihugu. Ati bya RDC nabyo turabikurikiranira hafi, umwanzi wacu umaze imyaka irenga cyangwa sigera kuri 25 aracyahari. Perezida w'u Rwanda kandi Paul Kagame yavuze ko impamvu FDLR ikomeje kwidegembya mu mashyamba ya Kongo ari uko ibikorwa byitwa ko byashyizweho bigamije kuyirwanya bisa naho byagize kino kibazo kigakomeza kuba agaterera nzamba. Mu magambo yagize ati ntabwo nshobora kumva na rimwe ikibazo gishobora kumara imyaka 20 n'ingahe kigatwara miliyari 40 z'amadolari ariko kigakomeza kuba ikibazo kikiri aho ngaho. Urumva ko ni ibintu bitumvikana, njyewe ntabona uko mbisobanura, ni nayo mpamvu numva ntashaka kubitindaho cyane. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko ikibazo cya FDLR n'ibindi byose mu karere bigenda bikamara igihe runaka undi bikagaruka u Rwanda ruha rwiteguye guhangana nabyo. Avuga ko kandi u Rwanda rwifuza amahoro yemwe rukanayifuriza n'abandi. Ati utwifurije intambara nayo turayirwana, ibyo nta kibazo rwose, dufite abanyamwuga babyo babikora uko bikwiye haba hano ndetse n'ahandi. Yunzemo agira ati ndetse kubera ko twebwe turagahugu gato, ubu doctrine cyangwa se amatwara yacu nuko umuriro uturutse niho twawusanga, ntabwo dutuma ugera hano kuko turagahugu gato, nta mwanya dufite hano wo kurwaniramo, tuzarwaniraho intambara izaba yaturutse kuko nibo bafite umwanya wo kurwaniramo. Perezida w'u Rwanda kandi Paul Kagame yanaboneweho gusobanura aho ibikorwa byo kugarura umutekano mu bihugu bya Republika ya Centrafrica na Mozambique ingabo z'u Rwanda zirimo aho bigeze. Ku kibazo cya Mozambique yavuze ko ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro yari yarayogoje intara ya Cabo Delgado gisa n'icyakemutse ku kigero cya 85%, 15 gasigaye nabwo ingabo zikaba zikomeje gukurikirana ibyihebe mu duce byahungiyemo kugira ngo zidusukure. Perezida w'u Rwanda kandi yavuze ko cyakora kubera intambara muri Mozambique hari abantu bafatiwe mu Rwanda bakorana n'imitwe y'iterabwoba nka ADF ku buryo we ku kibazo cy'uyu mutwe kireba akarere kose. Yavuze ko kandi kuri ubu Rwanda ruhanze amaso Kongo Kinshasa kubera FDLR n'indi mitwe ishobora kwivanga na ADF kubera imikoranire bafitanye, gusa ashimangira kuko byagenda kose ikibazo cyayo kikaba kigomba gukemuka. Kandi mu magambo ye yaragize ati hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari naho byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Yavuze ko bakiri mu nzira nziza zo kumvikanaho nabo kino kibazo kireba, gusa niba nanirwa kumvikana kandi gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda ruzakora ibyangombwa rusabwa gukora, habaye ubwumvikane cyangwa se butabayeho. Umuvugizi wa FDLR Kiwangoma mu itangazo aheruka gusohora yavuze ko uyu mutwe naho uhuriye n'ubwicanyi bikorwa na ADF. Ati FDLR ifashe umwanya ngo imenyeshe igihugu, akarere ndetse n'amahanga ko itigeze igira uruhare ruziguye cyangwa se rutaziguye mu bikorwa bibabaje kandi by'ubugizi bwa nabi bibera Ibeni na Ituri. FDLR ntabwo yigeze igirana amasezerano kandi ntizigera igirana amasezerano n'ibyihebe. Uyu mutwe kandi w'iterabwoba uvuga ko urajwe inshinga no kugarura amahoro n'umutekano cyane cyane mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Wavuze ko kandi uturanye n'abaturage bo mu burasirazuba bwa RDC kandi ukabakurikirana inshingano zawo zo kurinda impunzi z'abanyarwanda zatereranywe.
ushobora kudukurikirana kuri Iris TV online ukanda subscribe mu magambo atukura aho hasi ushobora kwamamaza ibikorwa byawe twatubiyamamaza mu nkuru ndetse n'ibiganiro dutambutsa buri munsi utwandikira kuri izo nimero ziri gutambuka aho hasi unadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye kuri Instagram ni Jado Icumi Tuyishime naho kuri online TVs nyine ni kuri YouTube Iris TV ushobora kudukurikira no kuri iris.rw ukareba amakuru yanditse tuba twagiye tubakusanyiriza. Reka twinjire rero ku nkuru yindi twabateguriye nayo dusorezaho. Igihugu cy'Ubufaransa urukiko rwahagaritse ikirego cyaregwagamwo bamwe mu basirikare b'u Rwanda kijyanye n'iraswa ry'indege ya Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida wa kino gihugu. Ni ikirego cyatangijwe na Jean-Louis Bruguiere mu 1998 ibyayo rero byateshejwe agaciro. Iyi nkuru twabateguriye ku buryo bwimbitse, reka tubarike muyikurikirana. Guverinoma y'u Rwanda yagize ikivuga ko cyemezo cy'urukiko rusesa imanza rubanza rw'Ubufaransa cyo gutesha agaciro ubujurire bw'umuryango wa Habyarimana Juvenal wabaye perezida warwo wasabaga ko hakomeza gukorwa iperereza ku basirikare bakuru ba kino gihugu bakikwagaho kugira uruhare mu rupfu rwe. Icyemezo cy'urukiko rusesa imanza cyo kuri wa 15 Gashyantare 2022 cyahagaritse burundu iperereza ryakorwaga kuri bano basirikare ryatangije n'umucamanza Jean-Louis Bruguiere mu mwaka wa 1998 nyuma y'imyaka 4 indege ya Habyarimana yarirashwe. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron nyuma yo kubona kiro cyemezo yashimiye kuri uno rukiko ko rwashyize iherezo ku nkuru mpimbano ikomeye yabayeho mu mateka ya vuba. Ati icyemezo cy'uyu munsi cy'urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa ushize ku iherezo imwe mu nkuru mpimbano zikomeje zo mu mateka ya vuba. Igihuha kimaze imyaka 24 cy'umucamanza Bruguiere kihanurwa ry'indege cyabaye ku itariki ya 6 Mata mu 1994 kirarangiye. Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yabajije umuvugizi wungirije wa guverinoma ariwe Alain Mukurarinda uko u Rwanda rwakira icyemezo cya runo rukiko, asubiza ko rwanyuzwe no kitegeko ryubahirijwe, aho yagize ati ku ruhande rw'umucamanza ku rwego rw'amategeko yasobanuye neza uburyo budashidikanywaho icyo yashingiye agaragaza ko nawe yahera kurikirana kino kirego kubirebana kandi n'amategeko nta kindi twarenzaho yabisesenguye neza. Icyo rero ni igikorwa cyo gushyira amategeko mu buryo uko bikwiye. Ibyo ni byatangajwe na Alain Mukurarinda. Mukurarinda avuze ko nyuma yo kumva iki cyemezo yabanje kureba ibyashingiyeho kugira ngo gifatwe, birimo ko nta perereza ryabaye ako kanya igikorwa kikimara kuba kugira ngo hafatwe ibimenyetso byagenderwaho, ngo kuba kandi misile bivugwa ko zahanuye indege zitaramenyekanye mu buryo budashidikanywaho, kuba kandi yarujijo ku hantu misile zaba zararasiwe haba Kanombe cyangwa si Masaka, kuba kandi abatanga bamwe bavuguruzanya, ngo kuba kandi bataragaragaje neza niba bitari gushoboka ko abaheza nguni b'abahutu aribo barashe iyi ndege. Uru rukiko rero rusesa imanza ruhagaritse kirego agaciro icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze mu kubaza muri 2018 n'urw'ubujurire muri Nyakanga 2020. Aya niyo makuru y'ingenzi twari twabateguriye muri kano kanya, ngiye wabagezegaho ni Jado Tuyishime. Reka nshimire mwese mwahisemo gukurikira Iris TV, mudukunda ndetse munakurikira amakuru yacu atandukanye, muduha ibitekerezo bitandukanye, yaba bari mu Rwanda mu ntara enye z'igihugu n'abari hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda. Reka nshimire cameraman wadufashije ku mashusho ndetse no ku majwi, Jean Marie Vianney, bose badufashije kugira ngo byose bigende neza. Nabashimire mwese uyu munsi mwahisemo kuba abanyamuryango ba Iris TV. Mwese rero turabashimiye cyane. Ukomeze rero muzirikane kudukurikira ndetse no kuduha ibitekerezo, munatwandikira kuri iyo nimero iri hasi no dukurikira ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye hirya no hino. Mukomeze mugubwe neza.